Kayang Mizo Association Meghalaya kalapan ramjur ya ke sorkar bagi polit Assam halau ke cinglet kentur put jubor haki jaka ki bahap haki jala Mizoram hadu banda poi sendan sya uput jong ke jeng ya senam hapadeng kini artli ki jala gabalaja haki arpon riu tarik unaitung. Oleh ni kami kan. Kira ni jauh mereka tu nak kan? Tu ayat, firing order. Agak juga. Assam shot first. Assam draw the first shot. Kinoyalam Kayang Mizo Association Meghalaya kelapan pau ya kecing sungsi bahkan ni kecingja la doru ya ki min sembrio bat bon kela mensau na kecing ya therkoli hapadeng ki pulit ke Assam bat ki pulit jong ke Mizoram. U Vice President ke YMA Meghalaya Uriki Rentley u balong ru u advisor ke Mizo Students Union Meghalaya uloong bahadu arspa angut ki pulit Assam hapo ke jingalam u IGP DC SP bat DFO kilalaj hawaireng te dah ke jingtmu ban kentur put bean ye ki jaka jong ke Mizoram henrai haba ki pulit ke Mizoram kilalaj banyakren bat kat ba ke jingakren kadang yan ki pulit Assam kila sedang ban sian bat kumtahi kelami ke siat markaliang. Unoyalam ke YMA ulong ba ke jia penbait yo put usam ke dai ban long da kalenti jong ke jia kren da ke jingra ater bat ulapen pau ya ke jinglengo batang hadin arsengi ba menteri korbari u Amit Shah ulalum ya ke jia lang bat ke menteri rangba ke than jete lam mingi nakaliang ke sarkar Assam hapo ke jia lam u Himanta Biswa Sarma kamshem laburom ya ke balarai ha ke jia lang henre kila sedang ban kentur put tang Mizoram henre wat hakibai kibai ki jela jong ke than jete lam mingi. Ulaong baki seng san perthai hakathan jete lam mingi ki badan hapo kalama jong ka neda kabayalam da Himanta Biswa Sarma kila dai ban le ban penbori Himanta Biswa Sarma ba unsange sisendan ki kam kentur pon. Ureke ulaong bakalong ka bakong san ban penne e ka syongsuk syongsan bat banyak keran da ka be smutu jingmut ha ka jinge penbait yo pot usam bat banya buram markeliang. Si kalong kumni mo kini ki baru border dispute kila judon nadu mensyuaro. Hendrai menta kensan nadu bawan long chief minister uniu Mr. Himanta Biswas ulong very aggressive. Lada pipet bah wan u Amit Shah syapo shlong ban penbait ya kita ki kaput jong ibro khachene hendrai tangki eki bakirai ru kimpat ya chakmat kasami isakani ka jingyasiat hampe hapo border Mizoram ka jingjia kalong kumni itu ki jingjia kila adon lupa nadu ar benai lai benai ter nadu menshim snem ru and then menta hadin ru kidon dang menta dang si benai ru kidang don hi tangba kiyale ban ya kren ki asautu ndrei ya kani ka ba mentapan menship sinem por baki klumar klabu yaki kladon kajing ya keren halor ba penbait daka Ministry of Home Affairs ba ka Mizoram bat ka Assam kidi ban yas ngautu bat kidi ban weng ya kita ki pulit ki sipai joki napo border bat kilabu da kita ki Central Paramilitary Force hapo uput jong ki Assam bat sapo Mizoram nang tapat habro arliang kidon hi kham jengai khindiat kidon ki pulit Assam cha Assam kidon ki pulit Mizoram sapo Mizoram bat kadon ka baki kata ka buffer zone baki bit ban yelek ya long ban yelek pen klumar pen hendrei hak tu kasiba giai kini ki jing yasiat barokhan kini ki sipai ki pulit Assam daka jingyalam jong ni IGP jongki Anurag Agarwal ubadi IGP but lasran
ada kadisi SP but DFO na po kachar ningkong kilej rat lembabe kilej what haga po to ka CRP kabaki up pahara ki CRP nakaliang ka Mizoram ru kimburam syu kiyay lembabe nang tu nang tapat kilej kini ya kata ka outpost ka badan hapo Mizoram tang baka hapo Mizoram pat kidon tang khendiat ngut ki pulit kata ka po ta maki kilej kidon kumba ars pa ngut kira daki suloi daki atiar daki wei haji kisah kani kam ju ijia kidai ban buram maka pat kadang mut ban sulej ban bulldoze ba ikini ki bakam repat kan nang tapat marsentip ya kata ki sawan ki breu nang tu na po vaireng te nak senang vaireng te ki wan kini kilej mungkin dawan mi ki pajba nang tu pat ki wan ki SP bat ki magistrate ban bakanumi jingklumar ulej USP udah USP ralte ulej hangta ban yakren bat ki hangtu hapo jan ketem ka CRP sekaliang kabodon hangta hapo ayu buffer zone hendri por bakilang yakren pat napo kisipai asam kiwan kisiat be ya kita ki briu napo Mizoram kinda siat nakaliang ki niki Mizoru kladon hiki ba mensau tangba kasulit jiang amtip hakano kador kimdon kita kibayap kisuman sau malumala bat ka sudai naka do jamai ngatrai ki don bok sibon nang tapat kisah kini ki Mizoram police kisawan reinforcement kisawan hang tapat ki lada pipet ya ka video ro ki ai chance ye ki pulit jongka asam ki ong pet mino nang ni hapo ka san minute dam kumta ngin siat bet okay kata kadi syab hadin bakila ya siat long wat la kata ru kidang long kidang yele ban ai la de ki bakin mi nang ta hendrai ka asam kala siat yaki tangba ki bakalong hajrong lum khendiak ngatrai ka biang ka position jongki nang tapat kisasiat saki sipai napo nakaliang Mizoram kai bat kabas ngosi kalong ba hadu kilayap kumba hadu nyong de menta ngiru berkhoj ngis ngosi ba ngi ngej ba kani ka jinjia kam dei banjia Banyak kini kijinca saya ke galak tiga balak macam bukan numisuk bukan ya. Ngatrai pek komentaru kalau akot ka Home Ministry banyak keren banyak laj ningkong ru ki keren pek mentaru kila ya keren lada pipe hapo ki Facebook hapo ki social media menta biswas lay man kapor tweet bej mi bej udah pun serai syu ngamtip ubriu ubadi convener jongka ND jongka dika neda mo hajik sha mo ula di ban kham sempang tangba pe garkom le jong hadu menta uangan bu kita ki komando satai hadu saw hajar ngon ha ngatrai kong kini ki jaj kimdi bandon habakala jia kong kani ka jingjia ngidi ban perkhat banyak keren hajrong me hakano kadur bangin la ban pen wan kata ka jing yesuk ma hapadeng jongi barok kai ken hakano kadur ngin yesuk ndrei mau upat hadu mentaru pe korbang adang keren ya kan yero ngayo sno wong ba kila pha hadu kita ki hadu kanno company show ki pulit jongki ki komando jongki maki pat kidang sarai ban lek ban daka babu kumta bakinting hei kani lada kanu muara ikata kajing ya sup mo para mangi hangni ngatrai kajing ya sup kanwan baik stang lada nila banyak keren bha para mangi kadon kata ka border dispute Kamizoram ko ong bang ngim pediang ikini kiwi ki ba fi ong 1933 ne ngi pediang ba ikani 1875 banamar kani kadi ba kibriu kila demarcate hakata karkom bangin yo ikil ki inner line regulation but kini kiwi ki ba na 1933 terter ngi ki mizong ngi kemtep but umdan
mdon batip hire phikam khot yangi phiasna hi lakajong kata kadau ngimla ban pediang kani 1875 kadi kabangi tip mangi porbasna ngi pediang baya kani ngatrai si kat baga dang yai kapor ngidei banya watla kataru ngatrai ngidei banya phliu jingbut lang ngin yakren lang ngin yape hangno kita ki jingbakla bat ka central ka home ministry ro ngatrai kadi ka failure na kaliang jongkaru hadu menta ka khemla ban penbei uput usam ndei tang yang iro ndei borok ki north east India Zamsu, ini kan bukan ini. Kamu mau hei dari get bula kan hi. Get hi na tina kan tinor. Uni unoyalam ke YMA bat Mizo Students Union Meghalaya Ulaong ke Assam kala kentur put Juboru haki Jaka ke Jala Meghalaya bat ke Sorkar Meghalaya kamdai ban sak jam tan namarkan yai penselur susu ya ke Sorkar Assam bakan wan Thombor man lakapor bat ban kentur put Jubor. Ulaong ke Sorkar Meghalaya ke ban yeng ban yadaya la uput usam da ke bebut ya ki nuksa na ke Jala Mizoram. Không